kacan mit jong ka apar tarik no pra Syiem Phylla Singh Syiem Syiem ka himanong stoin ula pala ya ka kot pala Thoh da ka Professor Dr. A.Kharmalki pala aikerteng ka papantre ya ka wat nya halor ka ktin pat ka literature la pala ya ka ka kot da ka sub GH Memorial Guest House Upper New Nong Stoin shwaban pala ya ka kot la penlong ya ka jingelang balong kot ha ka bala penya da ka Dr. Yaisan Mawphor Principal jong ka Nong Stoin College pat layo e ka jingkren lamprang halor ka kot da ka Miss Balarisha nong kanri Assistant Professor ka Shillong College hadin ka jingkren lamprang Syiem ula pala ya ka kot pat khadu e layo e ka jingkren langkot na ka Nong Thoh ka Professor Dr. A nong kanri Ngayeng hanni kung Syiem ka himanong stoin nan pala ya ka kot. Kawai lagi karugam geli rakai questionnaire lagi interview kawai datam haban research kadai kawang gimdai ban geli ya kai aktif kawan pai ong paien uai kai kaman very hesati ka kumi jomulai kum kita ngarapu hak nika jingtho kabus bah kawai lagi questionnaire lagi ke interview yimdai ban test ya knowledge yimdai ban test lama interview i paiem ngamdai ban test ya knowledge ni lama test ya knowledge ni kata hamdai ke interview kata hamdai ke opinion information my haka research kata kana kepada kam publish pun paiem ba sokum ba latih upaya ke ba ngalapo te dia perlu ngalas mengenat ya bahwa warna ya di kokot nama kalau kadnis nam ngalahikai ke research methodology harga PhD but MPhil this no manlaka snam ngahikai hijo na kokot English tika ai ke bab ketik yang aku mayo inspiration kadai katai ke jikikai waktu tang ong Natau senam lakum dulu mengadan hak sabbatical leave, sabbatical kamu isyam cuti, bagi project Thoh. Dengan tembi kawai kejing, kadi kejing Thoh kabangan kan dia rap yaki research scholars, kan dia rap yaki nong hikai, kan dia rap yaki students, kam tam hak kadi LEP 2020, kalau kebanyakan kam hak Thoh yaki dissertation juga.